Dobar dan svima. Veseli me da možemo na Clio-festu predstaviti ovu knjigu koja se možda može učiniti neobičnom, neću reći dosadnom, ali to neki tamo polemike i povjesničara, istoričara o knjizi koja je nastala, objavljena prije 50 godina. Ali s nama je trebao ovdje biti kolega Milivoj Bešlin iz Beograda, s Instituta za filozofiju i društvene nauke, međutim ispričao se zbog bolesti. Ja sam onda uzeo ulogu moderatora koju inače treba imati Branimir, on je u tim stvarima uspješniji od mene, ali nadam se da ćete ostati do kraja promocije. Dakle, o čemu je riječ? Čućete to iz usta profesora Jakšića koji je knjigu priredio. I zašto je ovakva naslovnica? 72. godine objavljena knjiga Istorija Jugoslavije. Četvorice autora, srpski povjesničar, odnosno jednog bosansko-hercegovačkoga, Sime Čirkovića, Ivana Božića, Milorada Kmečića i Vladimira Dedijera. Knjiga koja je odmah u širokim jugoslavenskim prostranstvima dočekana vrlo kritički. I tu isto ovo što je malo prije bilo govoreno se pokazalo da nije postojala jugoslavenska historiografija, nego da su to bile republičke, odnosno nacionalne historiografije. I u ovoj knjizi koju je profesor Jakšić pripremao u 80. ili čak u 70. godinama, pa onda je bilo čak otpora od strane autora tih polemičkih prikaza da budu objavljeni zato što su se plašili, poput profesorice Mirjane Gros, da će to biti u tom času zloupotrebljeno u politikanske svrhe. Knjiga, dakle, nije uspjela doći na svjetlo dana tada. Kad se profesorica Gros suglasila s time, onda je Jugoslavija već bila na umoru i nestala je u tom strašnom ratu i ideja je pomalo zamrla, dok se opet profesor Jakšić nije upoznao, sreo ili kako s kolegom Hrvojem Klasićem, koji je nešto o meni govorio, a tu je bio i kolega Dragan Stojković, beogradski novozelandski izdavač, i mi smo se nekako usuglasili da idemo u taj projekt zajedno i još je onda kolega Stojković našao partnera u Bajboku iz Sarajeva, tako da smo to izdali sarajevsko, beogradsko, zagrebačko izdanje. Iskoristili smo naslovnicu knjige Istorija Jugoslavije, s time da smo umjesto imena autora na nju stavili imena autora knjige, te stavili smo imena autora polemike. Zorica Stipetić je bila strašno sretna prije 2 mjeseca ili 3 kad sam je knjigu poslao i kad sam je onda i rekao da uskoro idem u Beograd, i prenijela je pozdrave svim sudionicima beogradske promocije. Ovih dana sam je pokušao dobiti na telefon, nisam uspio, ali sam siguran da bi pozdravila i sve ovdje. Rekla je da nažalost ne može doći, čak i ako bude lijepo vrijeme, a vidite kako je vrijeme, tako da naprosto opravdanje da mislim da je jedina živa među autorima polemika nije mogla biti tu s nama. Inače, bilo bi mi jako drago da se tako nešto moglo dogoditi. O samoj knjizi će nešto više reći Branimir Janković, koji je napisao recenziju. Koga zanima što otprilike misli i možda bi rekao, možda bi to malo drugačije obličio, ali što o knjizi misli Milivoj Bešlin, pozivam da otvori stranica Historiografija HR, upiše Bešlin, mislim da je to dovoljno, i onda će iskočiti njegov prikaz knjige, koji je ovako izuzetno pohvalan, ali uistinu ta knjiga bi trebala biti na stolu i povjesničarima i u rukama studenata povijesti, da vide kako se polemizira i kako te polemike imaju smisla i potrebne su. Onda u nekom času jedna od polemika je prešla malo i na osobnu razinu, ali pokazale su kako povjesničari, dakle, o nekim problemima promišljaju iz raznih perspektiva, sa raznih kutova i s raznim ciljevima. Dakle,
političko-ideološkim ili kakvim. Ali evo, ja bih za početak ovoliko, predao bih mikrofon Branimiru. Hvala lijepo, mislim da se čujemo. Evo, nisam u ulozi moderatora, dakle nema nikakvih šala ili opuštenosti, nego evo, ozbiljna recenzentska uloga za vas koji možda niste pročitali knjigu ili nećete biti u prilici da vam kažem što mi se čini da se iz nje sve može izvući. Interesantno, ova je knjiga nastala povodom jedne druge knjige. Dakle, knjiga o knjizi, povod je knjiga Ivana Božića, Sime Ćirkovića, Milorada Ekmečića i Vladimira Dedijera, Istorija Jugoslavije, objavljena u Beogradu 1972. godine. A ova pak knjiga koju predstavljamo, Istorija Jugoslavije u svjetlu kritike, kao što je rečeno, dokumentira te snažne i dugotrajne polemike koja je prethodna knjiga izazvala u jugoslavenskim časopisima davne, a tako bliske, 1973. 76. godine. Riječ je o svojevrsnom zborniku radova, ali koji ujedno služi kao priređena zbirka izvorne građe. Sad su to već postali suvremenici koji su postali izvorna građa. U njoj su okupljeni radovi iz više stručnih časopisa koji svjedoče o ključnim polemičkim odjecima knjige Istorija Jugoslavije i na taj su način reakcije na jednu knjigu i same postale zasebna knjiga u ovome trenutku. To naravno nije ništa neobično. Povijest Jugoslavije bila je i ostala velika tema koju i tijekom njezina trajanja, kao i u ovim promijenjenim okolnostima, nakon njezina raspada, bilo da ju se demonizira, kritički analizira ili pak idealizira, i dalje je nezaobilazna tema koja izaziva interes. Kao što dobro znate, povijest Jugoslavije je trajni izvor kontroverzi u hrvatskoj stručnoj i široj javnosti, a ovdje je riječ o prijelomnim zbivanjima jugoslavenske povijesti i povijesti jugoslavenska, a onda i hrvatske historiografije. Ništa manje od povijesti Jugoslavije naravno nije zanimljiva ni historiografija o Jugoslaviji i pokušaj pisanja povijesti Jugoslavije, možda zato što su u pravilu bili neuspješni, u smislu da je uvijek bilo malo oni koji su bili zadovoljni tim pokušajima. Uvijek su dolazile kritike da su neki narodi i narodnosti nedovoljno zastupljeni, da su glavne linije tumačenja u tim knjigama krivo prikazane. Bilo je očito teško zadovoljiti mnoge uključene strane, od političkih očekivanja odozgo do raznih nacionalnih i historiografskih pozicija odozdo. Svima ovdje su, čini mi se, dobro poznati neuspješni pokušaj objavljivanja kasnijih svezaka, ključnih svezaka o 19. i 20. stoljeću historije naroda Jugoslavije, kad je trebalo doći do bliske prošlosti, nikakvi više napori i institucionalno financiranje nije moglo pomoći da se ti svezci realiziraju. Poznati su vam i polemike oko pregleda istorije Saveza komunista Jugoslavije 1963. godine koje je predvodio Franjo Tuđman, tada kao direktor Instituta za historiju radničkog pokreta, spomenuta enciklopedija Jugoslavije, dakle nema knjige oko kojih nisu bile naoštrena koplja. Dakle, ne samo polemike o knjigama, već i pripreme za neke knjige koje nisu realizirane su često knjige same za sebe, gotovo romani. I nije čudo da se objavljuju knjige o tome. I Magdalena Najbaragičić je 2013. godine priredila knjigu Radi se o časti hrvatske nauke, citat, rasprave o hrvatskoj povijesti ranoga srednjeg vijeka za historiju naroda Jugoslavije 49. 50. godine. Nisu takve rasprave i polemike uvijek okupljane u knjizi, kao što je ovdje slučaj, ali mi sve te polemike zaista možemo zamisliti kao zasebne knjige, bile objavljivane tako ili ne. Te su rasprave već na neki način analizirane u historiografiji. Evo, objavljena je knjiga Koste Nikolića Prošlost bez istorije, polemike u jugoslavenskoj historiografiji 61. 91. glavni tokovi. Sam sam pisao u knjizi o preobrazbama hrvatske historiografije kasnog socijalizma, o nekim polemikama o trećem svezku u historiji naroda Jugoslavije, Magdalena Najbaragičić, Snježana Koren u svojim knjigama. Svi smo se toga doticali, jer očito da
je tema polemika i prijepora o pregledima i sintezama povijesti Jugoslavije već neko vrijeme etablirana tema, istraživačka, znanstvena tema. Naime, preko teme historiografija, onda i polemika o njoj, mogu se dramatično pratiti mnoga otvorena pitanja i sistemski problemi Jugoslavije kao i njezin raspad iz jednog specifičnog kuta historiografije i intelektualaca koji su uključeni u tu priču. Na primjeru historiografije, kao što je već više puta bilo rečeno, usprkos svim integrativnim pokušajima kojih je neosporno bilo, nije bilo riječ o jednoj jedinstvenoj jugoslavenskoj historiografiji, već više zasebnih nacionalnih historiografija, često međusobno suprotstavljenih oko određenih tema. Pisanje povijesti Jugoslavije nije međutim samo puki odraz neuralgičnih točaka i proturječja Jugoslavije, nego su povjesničari često bili ti koji su prvi artikulirali neka osjetljiva pitanja ili ih intenzivirali, davajući pogonsko gorivo, dolijevajući ulje na vatru ili sami paleći tu vatru. Osim prijepornih tema iz povijesti Jugoslavije, naravno iz perspektive hrvatske historiografije, mnogo je prijepora bilo oko tumačenja hrvatske povijesti. U ovoj knjizi to je bilo pitanje povijesti pravaštva. Bilo je to posebno osjetljiva tema u tom kontekstu, budući da su neki srpski povjesničari naglašavali izravnu vezu između pravaštva i ustaštva. U kontekstu u kojem je tada Drugi svjetski rat bio prilično svjež i igrao je važnu političku i mobilizacijsku ulogu i bio je izravna reakcija na ono što se događalo pod nazivom Hrvatskog proljeća. Tome su onda hrvatski povjesničari se suprotstavljali, polemizirali, to je ta čuvena polemika Mirjane Gross i Milorada Ekmečića, jedna oštra polemika kojeg se udaralo ispod stola, pa je Ekmečić u jednom trenutku rekao Gross da ju je ponijela atmosfera masovnog pokreta i Hrvatskog proljeća, što u nekom trenutku nju i je ponijelo, valjda misleći da je to linija kojom će se ići drugi, a iako je to naravno to je prigovor bio diskreditacijske naravi. Gross je na tu vezu između pravaštva i ustaštva, koja je teleološki pomicana, odgovarala na način da je pravaštvo dio ekskluzivnih nacionalnih ideologija, tako karakterističnih za tadašnje evropske nacionalne ideologije, ali naravno sve je to bilo prilično zaoštreno. Ova knjiga je objavljena Istorija Jugoslavije 1972. godine, godini gušenja Hrvatskog proljeća, odnosno masovnog pokreta. Polemike su jednostavno održavale to, one su bile i pod dojmom rasprava o novom ustavu 1974. godine. Mnogi suvremenici su smatrali da to vodi dodjeljivanju državnosti jugoslavenskih republika, da je to još jedan novi izazov ili jedna velika opasnost za Jugoslaviju. Sve je to utjecalo na polemike o kojima je ovdje riječ. I te su naravno polemike nisu bile o povijesti, nego naravno i o sadašnjosti, pa i onda i o budućnosti Jugoslavije. Dakle, na knjizi Istorija Jugoslavije lomili su se stavovi takozvanih unitarističkih i protuunitarističkih povjesničara i naravno oni su se onda reflektirali na podijeljena tumačenja opće jugoslavenske, pa onda i pojedinačnih nacionalnih povijesti. Svjesni su naravno sami akteri bili toga u kojem se kontekstu nalaze i oni su sami govorili da je knjiga pisana, Istorija Jugoslavije, u prilično napetoj političkoj atmosferi. Naravno, svaka takva knjiga je dočekivana, da tako kažem, na nož, jer smo svi već navikli kako će se uskladiti ta povijest Jugoslavije, koliko će se dati prostora određenim jugoslavenskim narodima, da se svi osjećaju ravnopravno zastupljeni. Već se znalo kako će se te stvari čitati, jer je to bilo od početaka bilo izazovno i zbog naravno različitih postavki autora koji su tome sudjelovali, zbog različitih odnosa moći između pojedinih historiografija. Zbog toga su te polemike bile tako mjesto jednog izravnih, ne samo historiografskih razmimoilaženja, nego izravnih političko-društvenih
sukoba. Tako da je akteri su vrlo brzo polemika rekli da tu prevladava fokus na povijesti srpskog naroda, odnosno povijesti hrvatskog, srpskog i slovenskog, ne nekih drugih naroda. Isticali su kako njihovim riječima tu nedostaju povijest Albanaca i nedostaje povijest muslimana. To su kritičari isticali iz različitih nacionalnih historiografija. Hrvatski povjesničari Jaroslav Šidak, ne samo i Mirjana Gross, oštro su kritizirali način prikazivanja hrvatske povijesti, smatrajući da je on dominantno pisan iz perspektive srpske povijesti, da tu Ekmečić ne razlikuje veliko srpske programe, da ih sve pripisuje jugoslavenskim programima i čitav niz stvari koje su tu bile na dnevnom redu, ne samo historiografije, nego i očito društvene zbilje. Predstavljamo ovdje u Hrvatskoj knjigu, pa hrvatskim čitateljima naravno je to uvijek bitno vidjeti kako se tumačila hrvatska povijest u svim tim sintezama, osobito pitanje ideologije jugoslavenstva i pravaštva kao iznimno zastupljene teme, ali tu su i niz drugih, kako su se hrvatski povjesničari postavljali prema tim sintezama, kako su ih kritizirali, s kojih pozicija su nastupali. Naravno, to je relevantno pitanje i za povjesničare iz susjednih zemalja, kako je prikazivana njihova nacionalna povijest i kako je polemizirano o njoj, ali ne sad samo da ih razdvajamo, da ipak budemo svjesni da je riječ o jednom jugoslavenskom okviru. Ovo nemojmo čitati samo naravno ovu knjigu iz nacionalne perspektive, nacionalne historiografije, iako su zapravo ona tako dobrim dijelom i čitana već tada. Tu ima naravno i integrativnih momenata. Neki autori su radili usporedbe između nacionalnih pokreta u hrvatskoj, slovenskoj, srpskoj, bosansko-hercegovačkoj povijesti, govorili o njihovim međusobnim vezama pa i sukobima. Dakle, pokušavali su to u određenoj mjeri, i premda imaju različite naglaske, ipak nekako ispreplesti koliko je moguće. Prikaz povijesti 19. stoljeća, prve polovice 20. stoljeća izazivao velike polemike, da ne kažem Drugi svjetski rat. Dedijerov tekst o Drugom svjetskom ratu je izazivao i snažne polemičke reakcije. Tu naravno možemo vidjeti koje je tumačenje povijesti narodno-oslobodilačke borbe i socijalističkoj Jugoslaviji dominiralo u socijalističkoj historiografiji, socijalističkoj Jugoslaviji, a kako su bili pokušaj drugačijih alternativnih prikaza koji su pokušavali ili predstavljali određene pukotine u tim očekivanim pravovjernim prikazima i odmah izazivali naravno prijepore. Djelo jako dobro ilustrira ove polemike o i drugim ideološkim očekivanjima koje su bila na djelu u tumačenju prošlosti, u tom stalnom poticanju, ali sve prisutnom iznevjeravanju primjene marksističkog pristupa u prikazu povijesti Jugoslavije, odnosno povijesti naroda. Nikad nije bio marksistički prikaz takav s kojim bi oni mogli biti zadovoljni. Uvijek su smatrali da je to vrlo površinski, zahvaćanje samo određene terminologije i tako dalje. Nikad nisu bili zadovoljni sa marksističkim prikazom i nikad nisu bili zadovoljni sa koliko su zastupljeni određeni narodi i dominirali jedna optika, srpska ili srpsko-hrvatsko-slovenska. Dakle, itekako sve ove probleme možemo pratiti preko tadašnje historiografije i iz ovih knjiga zapravo i polemike koje su nastupile i sami autori će tada reći su izuzetno, citiram, izuzetno indikativan materijal za svestranu analizu stanja određenih duhova u savremenoj jugoslavenskoj historiografiji. Ta knjiga ukazuje na sablasti iz prošlosti koje su još prisutne u društvenom životu i samim tim i u historiografiju. Svjesni su bili svoje političke uronjenosti u svu tu priču. Svjesni su isprepletenosti političkih sukoba i tadašnje historiografije. Svjesni
jako dobro možemo vidjeti naizgled nepremostive teškoće tadašnjeg odnosa prema prijepornoj prošlosti iz kojih nisu mogli ili nisu željeli naći izlaz. I naravno, evo, koja je pozicija hrvatske povijesti i hrvatske historiografije u tim velikim nepremostivim teškoćama. Usput rečeno, ako su polemike o istoriji Jugoslavije postale jedna zasebna knjiga, još bi se mogla osmisliti još jedna zasebna knjiga. Naime, u ovoj knjizi su okupljeni radovi iz više stručnih časopisa, historiografskih i drugih, u kojima se polemiziralo o istoriji Jugoslavije, ali u nekoliko radova možete vidjeti, posebno u odgovoru Milorada Ekmečića na kritike, izrekom se spominju mnogobrojni polemički odjeci u jugoslavenskim tisku, medijima i čini mi se i na televiziji i radiju da je bilo riječi o tome, a osobito naravno u vodećim novinima i magazinima, i mogla bi biti zasebna knjiga o novinskim napisima, novinskim reakcijama na istoriju Jugoslavije. Ne samo da su tamo bile polemike, nego se još prezentnije vidi ta politička težina ovih tema, međunacionalnih odnosa, pa i očekivanje javnosti od povjesničara koji su oni knjigu očekivali, a koji su možda dobili. Možemo još više vidjeti taj društveno-politički kontekst polemika i reakcija na knjigu koji se ovim priređenim člancima naslučuje i nama i posebno specijalistima se to dobro vidi, ali u novinama su te stvari, vjerujem, još dublje. Evo, mene sad tema polako ponijela je, ali sam svjestan da moram završiti i dati drugima riječ da zaključim na neki način. U svakom slučaju, ova knjiga je još jedna relevantna knjiga o jugoslavenskoj i hrvatskoj historiografiji u drugoj polovici 20. stoljeća, o njihovom prijepornom prikazivanju povijesti Jugoslavije i hrvatske povijesti, osobito u 19. i 20. stoljeću, ali nije namijenjeno samo, naravno, povjesničarima, nego iz jednog specifičnog historiografskog kuta vidite, kao što sam rekao, sve teme i dileme koje su bile na dnevnom redu, koje su se ispoljavale u tako oštrim polemikama. Takve knjige, naravno, uvijek neminovno produbljuju naše znanje o historiografskim, ali kao što sam rekao, društveno-političkim prijeporima iz nekih možda kuteva o kojima nismo toliko razmišljali. To je jedna izvorna građa već sada za neka vrlo različita istraživanja za hrvatsku historiografiju. Svaka takva knjiga koja ima u fokusu povijest Jugoslavije, naravno, govori hrvatskoj historiografiji, osvijesti se, ne može se gledati samo u nacionalnim okvirima. Ključno je izaći iz vlastite nacionalne perspektive. U tom smislu je ova knjiga perfektan, čini mi se, uvod, praktični za nešto takvo. Ovo, naravno, djelo pokazuje koliko je ta knjiga Istorija Jugoslavije i sve te povijesti Jugoslavije imale veliki, izrazito polemički odnos i Jugoslavije u Hrvatskoj. Sredinom 70. godina čak bi naslov knjige mogao biti ne samo Istorija Jugoslavije u svjetlu kritike, nego Istorija Jugoslavije u središtu sukoba, jer zaista je to nešto tako dramatično bilo. I sad stalno spominjemo knjigama, još jedna knjiga bi mogla biti u tisku ili ovo je knjiga o knjizi. To znači da, evo, da još možda probam proširiti temu za kraj, mi možemo govoriti o povijesti Jugoslavije kroz povijest knjiga koje su objavljivane od njoj. To je, vjerujem, svim izdavačima drago čuti i sa svakom svojom objavljenom knjigom rade jedan povijesni moment. Knjige koje objavljivale u Jugoslaviji, knjige koje su objavljivale u Jugoslaviji su romani, priče za sebe. Evo, moram zaustaviti se, ali drago mi je da kao recenzent knjige i kao govornik na ovome mogu nekako reći koliko je to važno i koliko će to biti povijesno i koliko će to neki povjesničari analizirati, a drugi čitati. To su teme iz kojih nećemo moći izbjeći, to su teme koje će uvijek imati krajnju dramatičnost. Hvala vam. Hvala Branimiru na ovim lijepim riječima. Da, ova knjiga i unatoč nevelikoj nakladi imat će svoju budućnost. Ona je, evo, ja ću moliti gospodina Stojkovića da kaže iz perspektive i nakladnika i urednika što ga je motiviralo da isto tako ne odustane, jer
kad smo počeli razgovarati, profesor i ja, upala je epidemija COVID-a i onda smo malo to zaustavili. Onda smo nekako uspjeli neke novce osigurati da budemo sigurni da ćemo moći platiti tisak. Kolega Dragan je uskočio tu onda s grafičkom pripremom, ali to nije bilo jednostavno. Ali možda bolje da vi opišete uopće cijeli taj proces pripreme, pa ispravljanja, korigiranja i to tako dalje. Pa, pre svega, ja moram kažem da sam počastvovan što se nalazim u ovom društvu povjesničara, istoričara. Moje formalno obrazovanje je sociološko, a izdavaštvo je neki moj poziv i izbor, u životni izbor i poziv. A u okviru izdavaštva jedan poseban interes je postojao upravo o Jugoslaviji, na temu raspada Jugoslavije, dakle ličnog lečenja, da kažem, traume raspada Jugoslavije i pronalaženja odgovora na ta bolna pitanja. Tako da sam ja još pre jedno više od 10 godina započeo tu vrstu izdavačkog istraživanja sa jednom serijom knjiga, koja je započela, zanimljivo, sa knjigama, reprintima Dragiše Lapčevića Rat i srpska socijaldemokratija i Dimitrija Tucovića Srbija i Arbanija, jedan imperialistički poduhvat srpske buržoazije, jeli? Zbog toga što sam tražio uzroke raspada Jugoslavije u korenima njenog nastanka. U njihovim stavovima srpske socijaldemokratije tog vremena je bio vladajući stav da ne treba nikoga da oslobađa, nikakav Pijemont, nikakvo oslobađanje, ratovanje za pokorenu, porobljenu braću, nego da svi narodi na Balkanu, treba da se sami oslobode i da se onda, kad se oslobode od unutrašnjih okupatora, povezuju i udružuju. Dakle, to je ovako uprošćeno, kako sam ja razumeo, bila ta teza. Pa i ja mislim da i Svetozar Marković isto u tom duhu govorio. Naravno, istorijski tokovi su išli drugim pravcima i to nam je sve poznato, a u daljim izdavačkim projektima su se pojavljivale knjige kao što su memoari Vicka Krstulovića, isto u suizdavaštvu sa Bajbukom, zatim Škeljzana Malićija, Kosovo i raspad Jugoslavije, pa su tu i Dragan Markovina, reprint Josipa Smodlake, zapisima koji se bavi upravo formiranjem Jugoslavije i tako dalje. Sve to vodilo logično i do ove knjige, ovog zbornika o polemikama, koje je Boža davno priredio, ali nije imao priliku da izda, pa smo ipak se odlučili da uđemo u taj projekat i velika je stvar što je prepoznato u Srednjoj Evropi od Damira Agičića naša namera i što je Damir Agičić uložio veliki trud, napor i doprinos da ova knjiga izgleda na ovom nivou i ovom kvalitetu. I naravno Bajbuka koji je to finansijski isto tako podržao. Dakle, ako govorimo o tim razlozima, toj nekoj ideji da te države su trebale prvo da se oslobode, pa onda da se udružuju, mi smo danas na toj poziciji da imamo, vratili smo se, da kažem, 70 godina unazad, da mi imamo te nezavisne države, jeli? Ali ja ne vidim da su počeli procesi samo oslobađanja od unutrašnjih okupatora, kako je to rekao Dimitrij Tucović. Dakle, unutrašnja okupacija još uvijek postoji. Međutim, ta unutrašnja okupacija nije reč, dakle, o okupaciji kapitala. Mi imamo u Srbiji situaciju da je kineski, ruski, nemački i tako dalje kapital praktično okupirao tu zemlju. Nego ja mislim da je glavni problem u unutrašnjoj okupaciji u mitovima i predrasudama, u stereotipima. Dakle, ja mogu govoriti samo o Srbiji, dakle, mit o Kosovu, stereotipi i predrasude o drugim narodima, o Hrvatima, o muslimanima, o Albancima i tako dalje, su u stvari srž te okupacije koja traje
i koja, ja mislim, nije još počela borba na tom samooslobođenju. Jedan od lepih primjera tih stereotipa je zapažanje Ali Hadrija u njegovom reagovanju na ovu knjigu, kada on skreće pažnju istoričarima, autorima, da Skender Beg nije bio poturica, kako ga oni nazivaju, da je on primio islam, ali nije mogao biti poturica jer se borio protiv Turskog carstva. A taj stereotip je dominantan i dan danas, jer ne bi Ratko Mladić tamo rekao da se treba osvetiti Turcima, da nije to vladajući stereotip u akademskim, istoričarskim i tako dalje krugovima. Eto, to su te neke jako važne relacije koje sam ja procenio u značaju ove knjige, a ima još jedna dimenzija, naravno može se mnogo govoriti, ali ja jedno čekam da Boža uzme reč, a želim i to da kažem. Naime, mi smo evo došli ovde pod jednom traumom nedavnog jednog događaja u Beogradu i vidim da je taj događaj traumatičan i mnogo šire od Beograda. U Jutarnjem listu jutros je veliki članak povodom onog masovnog ubistva kada je jedno dete od 13 godina ubilo 10 svojih učenika, prijatelja, jeli, đaka iz razreda. I naravno ne bavim se sa tog stanovišta, nego sam zapazio da u svim savetima svih pedagoga, psihologa, psihijatara i tako dalje dominira zaključak da ta trauma može da se prevlada, tog krvoprolića i tog nasilja i svega toga se prevlada samo razgovorima. Dakle, razgovorima sa decom, razgovorima sa roditeljima, razgovorima između nastavnika, dece, roditelja i tako dalje. Pa ja mislim umesno da povežem ovaj slučaj ove knjige, da je ova knjiga svedočanstvo o jednom razgovoru koji je započeo 73. godine i koji je ipak nasilno zaključan, zatvoren 76. godine. I nije mogao da se nastavi i da se razvije. Dakle, da se taj razgovor o ovim započetim temama slobodno razvio sa svim polemičkim i bolje i teškim rečima, nego da se zatvorio u Pandorinu kutiju pa da se onda otvorio u obliku novog krvoprolića, mislim da bi bilo mnogo bolje. Bolje 50 godina razgovarati nego ratovati 2 dana. Dakle, taj razgovor koji je bio sprečen tad treba nastaviti, otvoriti, i kao što se ovde danas tako otvoreno razgovara bez ikakvog problema o Jugoslaviji, dakle nikakva tabu tema, mislim da je to jedna velika značajna poruka i ja sam, kažem, zahvalan su izdavačima što smo uspjeli da ostvarimo i pokažemo kako može to da deluje u praksi. Dobro, hvala vam. A evo sad ćemo prepustiti riječ profesoru Jakšiću, koji je jednim dijelom po obrazovanju povjesničar, ali koji je zapravo po struci i onome što je radio sociolog i filozof. I kako je to uopće onda došlo? Jesmo li vi povjesničari tema sociološko-filozofskih istraživanja vaših bili? Nisu. Ne, to je prevelik zadatak za mene. Ja ću prvo iskoristiti priliku da se zahvalim profesoru Klasiću, koji mi je poslije 47 godina stajanja rukopisa u mojoj Bosanskoj Sahari rekao, pa možda bi to moglo se objaviti. Također bi se zahvalio i Draganu Stojkoviću, koji je onda prihvatio da preuzme obaveze objavljivanja, a posebno bi se zahvalio profesoru Agičiću, jer ova knjiga, po mom mišljenju, izgleda dobro zahvaljujući njegovom profesionalnom radu. Moje strpljenje neću pominjati, ali neću čak pominjati ni sadržaj ove knjige, ali ću postaviti nekoliko pitanja za koja
Stavit ćemo na ovaj. Postavit ću nekoliko pitanja za koja mi se čini da iz konteksta mogu da pokažu u čemu se mi zapravo nalazimo, u čemu smo se nalazili i u čemu ćemo se nalaziti. Jedno od prvih pitanja koje se meni nametnulo bilo je šta u društvenoj istoriji znači činjenica da je na malom, ali heterogenom geografskom, političkom, posebno etnonacionalnom i vjerskom, ekonomskim i kulturnim mjerilima različito razvijenom prostoru stvorena državna zajednica koja je s jednim dramatičnim i drastično krvavim prekidom trajala nešto više od 7 decenija. Iz tog kruga pitanja također slijedi kako na tom razmeđu suprotstavljenih etnonacija i vjera, carskih imperija i civilizacija često u istoriji međusobno i od strane moćnih i većih dijeljenjem i podijeljenim društvenom prostoru novo nastalu državnu zajednicu pretvoriti u društvenu zajednicu. Kako u globalnim i sintetičkom pristupu istoriji ne povrijediti vijekovima građeno i nijansirano osjećanje za razlike u pripadnosti vjeri i naciji, državnoj tradiciji i političkoj istoriji, ekonomskom i kulturnom razvitku. Napokon, kako to bogatstvo razlika u istoriji jugoslovenskih naroda ne pretvoriti u tiraniju malih razlika koja bi da uguši ne samo kritičku misao i težnju za zajednicom, nego i bilo kakvo mišljenje. Drugi krug pitanja mi se čini također značajnim. Kakvu ulogu igra proces konstituisanja građanskog društva na bazi sloma agrarnih struktura? Kakva je specifična uloga nacionalnih, konfesionalnih zajednica, tradicionalno društveno-pravne strukture, djelatnosti, programa i ideologija političkih partija i pokreta u istorijskim tokovima konstituisanja građanskog društva na jugoslovenskom tlu i pokušaju sintetičkog pristupa tim tokovima? Gdje je tu mjesto istorije socijalnih klasa, kulture i kulturnih institucija? Od kakvog je značaja u tom kontekstu stepen ekonomske razvijenosti društva? Ova i slična pitanja u raspravi nisu nažalost izvedena sa svim svojim konsekvencama, možda i zbog ponekad povišenog tona rasprave, kada se od buke teško čitaocu bilo čuti istinu, tako da će vjerovatno i dalje izazivati sporove i u ocjeni svakog novog pokušaja sintetičkog pristupa jugoslovenskoj istoriji. Zapravo, ključno pitanje po meni je Jugoslavija kao država i društvena zajednica nestala je s historijske scene i tu ne treba biti jugonostalgičar, nego jednostavno tu činjenicu pokušati koliko je moguće maksimalno racionalizovati. Ni u svom monarhističkom, ni u svom republikanskom obliku Jugoslavija nije imala dovoljan kapacitet za demokratski razvoj države i društva. Obe Jugoslavije su bile autoritarne državne tvorevine. To treba imati u vidu. Početkom 90. godina u Jugoslaviji se rasplansao tragični, krvavi ratni sukob obilježen surovim zločinima, pljačkom i posebno ratnim profiterstvom.
proces raspada južnoslovenske države bio je tragičan i bolan za većinu njenih građana. Mržnje i strahovi zavladali su životima njenih građana. Višegodišnji proces raspada bio je surov. Nijedna od nacionalnih elita nije bila zadovoljna zajedničkom državom. Svaka je nastojala da bude svoj na svome. Ali onda se otvara jako veliko pitanje. Zašto se Jugoslavija na tako tragičan način za većinu njenih građana morala raspasti? Zar nije mogla na neki blaži način? Ja ću završiti jednom mišlju profesorice Mirjane Gross izrečene u raspravi. Na jednom mjestu ona je razložno primijetila: veći dio naše publike još nije zreo da izraze negdašnje nacionalne netrpeljivosti primi jedino kao istorijski podatak i pobudu za razmišljanje. Pitam se, jesmo li do danas, poslije toliko godina, došli do toga da možemo reći da smo ovom publikacijom načeli to doba zrelosti. Bilo bi mi drago da jesu i da je i ova knjiga mali dokaz da je tome tako i da možemo smireno o svim problemima i nastanka i trajanja i raspada Jugoslavije trezveno razgovarati. Hvala vam. Evo, hvala profesoru Jakšiću. Ja ću sad zaključiti ovo naše predstavljanje pozivajući vas da uzmete knjigu u ruke. Ona se može čitati na preskoke, naravno, to su polemike ali može se čitati u dahu. I vjerujte mi, ja sam prošlog ljeta s tom knjigom nekoliko tjedana proveo intenzivnog druženja i bilo mi je to baš zabavno, veselo. Možda neće svima biti tako zabavno i veselo kao nama povjesničarima, ali tu ima puno raznih stvari, a i pouka. Pa evo, završavam sa riječima Jaroslava Šidaka, koji je isto objavio polemiku u historijskom zborniku, a koji je rekao ovako, otprilike, u svakom je slučaju istorija Jugoslavije dokazala da se cjelovita povijest naših naroda ne može pisati bez suradnje u bilo kojem to obliku onih stručnjaka koji su po svom znanstvenom radu pozvani da o prikazu prošlosti svog naroda donesu dobro obrazložen sud. Isto vrijedi dakako i za prikaz narodno-oslobodilačkog rata. Riječ je o tome da nisu svi autori pisali dovoljno odgovorno, obrazloženo u ovoj knjizi, da su imali neke svoje, možda i neznanje, možda neke svoje ideje i dobili su odgovor. I ovo zbilja jest knjiga o knjizi, knjiga o pisanju povijesti, o tome kako, mislim, ne treba pisati povijesna djela, pa u tom smislu uzmite u ruke. Hvala, evo tu je i naš kolega Božidar koji nas je snimio, a koji sad mora ići dalje na drugu pozornicu, na drugu scenu, snimati predstavljanje slovenskih knjiga o povijesti Slovenije, ali isto tako i šire, pa pozivam vas da ostanete ili tamo ili da se poslije vratite na ovu scenu na priču o partizanima. Hvala vam lijepa.